skużawna daqsxejn tard, imma kellna xi materjal iktar x'indaħlu biex ikun nistgħu norwulkom. Jekk tridu tinaqdu magħna permezz ta' Twitch u ħallu xi kummenti hemmhekk u iktar tard ħantulkom in-number tat-telefon li ħajjidher fuq l-iskrin biex tkun tistgħu iċċemplu, anzi ħanagħmluhom mill-ewwel ħalli jekk ikun ridu iniżluh u jċemplunna. Tajjeb ħalli waqt li qed nitkellmu tkun tistgħu taraw u tippreparaw biex iċċemplu skont dak li nkunu qegħdin ngħidu, ovvjament żomm mas-suġġett. Ħanibdew l-ewwel fuq dak li ġara ġimagħtejn ilu fuq il-każ kostistituzzjonali, tajjeb, u ħalli jgħidilna x'ġara dakinhar iktar, u mbagħad għandi xi video inti ma tafx bih imma nixtieq nurihulek u ħawafqu ħalli nkun nista' nispjegalek dak li ġara f'dik il-magħrufa protesta fejn qed jaqalgħu multa ta' 3,000 euro kull wieħed. Imma jaslu għalija. Nibdew l-ewwel bil-każ kostistituzzjonali mbagħad naqalbu għas-soġġetti li jmiss. Iva. Mela, fl-aħħar seduta tal-kawża kostituzzjonali kontra il-Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika ġelat is-Suprintendent tas-Saħħa u bil-ġurament iddikjarat illi il-Gvern Malti Dipartiment ma kienx għamel dak li jissejjaħ due diligence fuq il-vaċċini u fuq il-kumpaniji li kienu din jipproduċu il-vaċċini tal-Covid. Saqsejnihom għamlux due diligence, għal min ma jafx due diligence ikun illi tagħmel background check fuq il-kumpaniji. Bħal meta pereżempju xi ħadd japplika xi passaport, tagħmel due diligence biex tara min hu, jekk xi ħadd ħajjiġi jisaqsi għal xi loan minn xi bank, il-bank jagħmel due diligence fuq dik il-persuna jew fuq dik il-kumpanija, ħalli tkun taf il-background u reputazzjoni ta' dawn il-kumpaniji. Dan id-due diligence fuq dawn il-kumpaniji ma sarx. Saqsejnija wkoll żammewx mal dawk li jissejjaħ il-public procurement procedures meta ġew biex jordnaw dawn il-vaċċini u l-istess ir-risposta kienet illi m'għamlux il-public procurement procedures biex jixtru dawn il-vaċċini illi nafu illi nefqu ħafna miljuni fuqhom, imma illi segwew biss u tkellmu biss mal-Unjoni Ewropea meta ġi biex jaraw x'kienu ħajjistokjaw u x'kienu ħajjixtru. Ma bħala public procurement procedures li huma suppost marbutin skont il-liġi, ir-risposta kienet li ma mxewx magħhom. Saqsejniha wkoll għamlux xi testijiet, xi spot checks tal-vaċċini ta' dawn il-prodotti li kienu qegħdin jornaw u jixtru, bħal meta pereżempju l-ikel, prodotti tal-ikel, ta' xorb, affarijiet oħra, jagħmlu spot checks tagħhom biex ikunu jafu l-ingredienti x'fihom jekk huma skont l-ingredienti li din jgħidu li fihom u affarijiet hekk. U r-risposta wkoll kienet illi dawn m'għamlux xi ċekkijiet fuq il-kontenut ta' dawn il-vaċċini. Qalet illi ma kellhomx obbligu jagħmluha. Aħna ma konniex saqsejni jekk kienx hemm obbligu jew le, maħniex qegħdin ngħidu li hemm xi obbligu, daqskemm m'hemmx obbligu li inti jekk ħadd tixtri, jekk ħadd importa xi prodott, m'hemm xi obbligu partikolari illi Dipartiment tas-Saħħa Pubblika jew tas-Saħħa tas-Sanità jittestjaw dak il-prodott. Huwa kwestjoni ta' policy, public policy illi tiċċekkja x'inhu dieħel in-nies, eżatt. Dawk huma, ġifieri dawk li saqsejna dawk il-mistoqsijiet. Imbagħad ovvjament aħna għamilna riċerki tagħna stess fuq dawn l-affarijiet u nistgħu nidħlu iktar fid-dettall fil-programm tar-riżultati li sibna aħna. Kien hemm kawża marbuta ma' dik il-kawża xejn ta' dik li ġara meta tal-lajna l-protesta il-membri tal-HHA. Ara, il-kawża hija qed tiċċallenġja
il-kostituzzjonalità, il-legalità skont il-Kostituzzjoni ta' ċerti miżuri li kellhom x'jaqsmu mal-manager tal-Covid fejn għandhom x'jaqsmu drittijiet fundamentali tal-bniedem. L-iktar drittijiet kontra diskriminazzjoni, kontra il-libertà tal-moviment u kontra l-libertà kontra arrest illegali. Għax tista' tqis pereżempju meta xi ħadd ikun marbut id-dar minħabba kwarantina, dak jiġi tip ta' arrest. Arrest ma jfissirx illi iwadbuk ġo ċella, ma jgħidulek li inti il-libertà tiegħek tkun restritta. Għax jisu jiġi tipo house arrest, għax inti tkun maqful ġo darek, per eżempju, jew maqful ġo krama tal-lukanda. Dawk huma id-drittijiet u id-drittijiet ukoll illi tipprotesta. Għax id-dritt li tipprotesta huwa dritt ieħor fundamentali. Tantu hekk illi hemm liġi illi tirrifletti l-liġijiet fundamentali li tirregola il-protesti li huwa il-Public Meetings Ordinance. Meta xi ħadd ħajorganizza public meeting, hemm il-liġi illi tirregola x'għandu jagħmelu bħala Public Meetings Ordinance, x'għandu jagħmelu biex jagħmilha u d-drittijiet tiegħu li huma riflessi. Jabża mhux japplika diġà ħaġa li japplika l-proċeduri, japplika l-proċeduri fis-sen u dawn il-proċeduri jinkludu illi u m'għandux bżonn min ħajamel xi protesta jew xi attività oħra pubblika, m'għandux bżonn japplika l-permess. Għax jekk inti għandek dritt skont il-liġi fundamentali, allura m'għandekx bżonn tapplika l-permess, għax jekk għandek bżonn tapplika l-permess, min ħajiddeċidi ikollu dak li jissejjaħ discretionary power. Jiddeċidi jew iva jew le, ħantih permess jew minnix ħantih permess. Mentri fil-fatt il-Public Meetings Ordinance jgħidlek speċifikament inti titafża biss tafża lill-Kummissarju tal-Pulizija li inti ħatamel event. Ħalli mbagħad jekk il-Pulizija jaraw li hemm xi problema, pereżempju tnejn min-nies żewġ gruppi applikaw biex jagħmlu attività l-istess ħin fl-istess post, allora l-Kummissarju jgħid ma nistax ikun. Mbagħad min jiġi l-ewwel għax dak laħaq. Jew biddel it-triq. Biddel it-triq, biddel il-ħin. Jgħidlek għax jiena diġà għandi xi ħaġa. Kiena waħda xi ħaġa hemmhekk. Jew pereżempju ħajkun hemm is-suq dak il-moment jgħidlek le għax hemm is-suq pereżempju. Ħajrekomandalek. Mbagħad jgħidlek għamilha jew biddel il-ħin jew biddel it-triq. Imma ma jistax jgħidlek le. Jiġifieri hu li jista' jgħidlek le fuq raġunijiet ta' ordni pubblika. Jekk jaħseb li ħajkun hemm xi clash bejn żewġ gruppi, ħajkun hemm ma' ordni pubblika speċifikament. Il-liġi, il-Public Meetings Ordinance, ma semmilek imkien illi jista' jiġħadlek id-dritt fundamentali tagħmel protesta fuq bażi ta' raġunijiet ta' saħħa pubblika. Ordni pubblika iva, saħħa pubblika le, m'għandux id-dritt. Mela, issa x'ġara, ġifieri kien hemm xi membri xek tal-HHA li dawn daħluhom fil-kawża kostituzzjonali għaliex kienu informaw il-kummissarju li kienu ħajorganizzaw protesta. Nitkellmu għal dik tal-24 ta' Lulju. Tas-sena l-oħra. Tas-sena l-oħra. Eżatt. Informaw il-kummissarju ħarġilhom projbizzjoni, saqsew li ma kienet ir-raġuni tal-projbizzjoni u r-risposta kienet għar-raġunijiet tas-saħħa pubblika. Aħna għadnilu illi. Meta raġunijiet tas-saħħa pubblika, x'jiġifieri? Jiġifieri il-miżuri. Ħabba l-miżuri. Il-miżuri li nħarġu mis-Suprintendenza tas-saħħa pubblika. Minħabba l-miżur tal-maskri. Tal-maskri, tal-distanzi u interessanti. Jiġifieri applikaw across the board kif jgħidu l-Ingliżi dawk ir-restrizzjonijiet ta' attivitajiet in ġenerali, anki fil-każ ta' protesta pubblika. Imma protesta pubblika taqa' taħt
il-liġi fundamentali, So. id-dritt fundamentali. Ġifieri inti biex tapplika xi miżura li tiġi minn legal notice, avvis legali, biex inti tikser dritt fundamentali li hija l-ola liġi li hemm fil-pajjiż u mbagħad tikser ukoll il-liġi fuq il-Public Meetings Ordinance li hija ola minn avvis legali, għax avvis legali huwa dak li jisejjaħ leġiżlazzjoni sekondarja. Għax dik toħroġ mill-Kabinett, mill-Ministri, ma toħroġ mill-Parlament. Li toħroġ mill-Parlament huma l-atti. F'dal każ jissejjaħ ordinance, għax qabel l-indipendenza l-atti kienu jissejjaħu ordinance. Dawk huma parent acts. Il-parent acts huma iktar b'saħħithom. Da jisek għandek fl-armata, il-ġeneral, l-ordni ta' ġeneral jirbaħ l-ordni ta' kaptan jew maġġur jew kurunell. L-istess, ġifieri il-liġijiet sija tal-Kostituzzjoni u mbagħad ukoll tal-liġi mill-Parlament jew ordinance tirbaħ regolamenti ta' avviż legali. Mela, interessanti din, minna t-staqt norik feature. Iva. U President ma konċaw dak iż-żminijiet, ħanorik xġara. Iva. Fl-24 ta' anka biex nfakkar daqsxejn il-telespettaturi tagħna xġara u ma ġarax. Ħaniqaf step biex tifhmuni x'inkun ħani. Mela dan konna xbidnieh. Mela, għannarik, mela, mizda. Mela. Għanna lejja. Mela, hawnhekk qegħdin ngħidu inti tista' tipprotesta. U qed jaraw din hija l-protesta li ttellet fl-24 ta' Lulju li saret mingħajr ngħidu hekk permess. Għandek dritt iva jew le. Mela, hawnhekk qed naraw feature, mhux feature, qed naraw waħda mill-gazzetti. Ħaniftaħha daqsxejn ħankun nista'. Fejn qed jgħid wara l-protesta dan huwa Bernard Twireb tal-Gazzetta, mela hawnhekk qed jgħid wara l-protesta li ġrat nhar is-sibt filgħodu kontra l-vaċċin, bosta rrifjutaw kemm bosta ndunaw kemm inkisru regolamenti waqt il-protesta. Fost dawn kien hemm noqqas tal-bies tal-maskri u noqqas ta' distanza soċjali. Bekk il-pulizija ħabbru li qed issir proċess ta' identifikazzjoni ta' min kiser regoli u se jittieħdu passi kontrihom. Il-protesta li saret ġewwa l-Belt Valletta saret bla permess ħafna nies li ġejjin mill-oqsma tas-saħħa ta' l-ispettakli kienu disappuntati bl-imġieba f'din il-protesta. Ħankomplu. Daqqa tirreferu għal dik ta' 24. Hawnhekk għandna oħra minn News Malta, mela fejn qed jgħidu ara l-pulizija bil-bodycams ġabru filmati tal-protesta tas-sibt u se jittieħdu passi. Wieħed insir nota kemm hemm likes tajjeb fuq fejn hemm dik il-vleġġa. Hemm diversi likes u ħafna kummenti naturalment li kienu kontra dawn il-protesta u n-nies li ħadu sehem fil-protesta. Sa ta' min jgħid illi. Issa tieni ċansa tisma'. X'fadal. Mela, hawnhekk qed naraw l-istess it-Television Malta, mela the protest against COVID-19 held in Valletta nsamma l-istess ħaġa bħall-oħrajn li ma kellix permess, eċċetera. Li ma kellix bżonn permess. Li ma kellix bżonn permess. Imma qed jgħidu. Jgħidlek ma kellix permess imma l-liġi ma tgħidlekx li għandek bżonn permess. Eżatt, imma biex iddaraw kemm qed ħadd dawk li bdew jgħidu aħna kellna dritt, aħna ma kellniex dritt nagħmlu protesta. Fatti, hawnhekk saqsejt u aħna ma stajniex.
Tajjeb, issa naraw. Qabel ma tmur issa t-tieni. Issa naraw. Imma kulħadd ma jistax. Kulħadd ma jistax, hemm xi ħadd jista'. Ma forsi nispeċifika qabel ma tmur. Ma importanti. Iva, seddenni, l-għed importanti ħafna. Imma biex inkunu ċarissimi man-nies. Sawa. Min kien ħajorganizza ġi projbit illi jorganizza. Eżatt. Allura baxxew rashom u qalu peress illi ġejna projbiti mill-kummissarju maħniex ħankomplu norganizzawa u daħluha xandruha fil-public media illi ma kienux ħajkomplu jorganizzawa. Imma n-nies ġew xorta. Imma ma kienx organizzata. Mela l-pulizija xorta mxew mhux kontra dawk in-nies illi forsi kienu ma kienu xedin jitbedu minn xulxin jew jilbsu xi maskra. Le, res u dawk illi kienu baxxew rashom ma kienux ħajkomplu jorganizzaw il-protesta. Xorta waħda res u mill-qorti. Biex imbagħad dawn spiċċaw multa ta' 3,000 euro kull wieħed. Avolja l-pulizija kellhom bil-miktub illi kienu aċċettaw taħt protesta għax kienu ħajfittxuha fil-qorti kostituzzjonali imma baxxew rashom għall-ordni tal-pulizija illi ma kienux ħajkomplu biha. U xorta weħlu multa ta' 3,000 biex nagħmlu ċara. U mbagħad wara da kollu kompli inti wara x'ġara u ma ġarax. Mela, imma kulħadd ma jistax. Sewwa mela qed naraw hawnhekk li l-istess Television Malta 5 tiem wara fit-29 ta' Ġulaj tajjeb tgħidulna tas-sena l-oħra. L-istess, 5 tiem wara tas-sena l-oħra, 2021. Republic Occupy Justice together with Mal-Merdelija will held organization a protest insomma dawn kienu ħajmu protesta fis-7 ta' flaxija. Hawnhekk Television Malta jderla li din hawnhekk m'għandniex problema. Mela, ħalli nkomplu. L-istess tilla b'hemm Malta, l-istess li għalet li ħassir l-istess protesta, din hija il-protesta ta' 29 ta' Lulju, 5 tiem wara dik illi ġiet organizzata ħajdu bla permess fejn kien hemm il-kamera su kienu jitresqu numru ta' nies jew insomma qalu li ma kellhomx tilbies forsi protettiv u anka użam biex id-distanza u jennaw insomma. Da 5 tiem wara. Komplu? Imma nkissru regolamenti waqt il-protesta. Naraw, x'għandna konna hemmhekk. U l-pulizija naturalment nistaqsu kellhomx body cams. Hawnhekk qed naraw ir-ritratt fil-protesta tal-pulizija mela ma ġibna wiċċhom li għandhom il-webcam, il-body cams. Ovvjament aħna naqblu Madrid li mhux hekk maħniex qegħdin nikkritikaw il-min għamel protesta ma tarax, kulħadd għandu dritt fundamentali protesta ma tarax. Mela qed naraw il-movement graffiti li dakinhar kienu ħadu sehem. Tajjeb. Qed nitkellmu fid-29 ta' Lulju. Hawnhekk qegħdin naraw in-nies, hawnhekk qed naraw il-David Kaza dakinhar bil-maskra. Tajjeb, u kien hemm il-pulizija ma ġenbu anke bil-body cams. Hawnhekk qegħdin naraw bla maskra. Hawnhekk qed naraw anke anke l-Jason naraw bla maskra. Tajjeb, qegħdin naraw bla maskra. Anke naraw iktar. Hawnhekk qed naraw it-tanniqa ukoll dik kienet waħda miksur tar-regolamenti. Għax issa biex tagħna ġiet illegali. Kienet illegali. Eżatt, issa hawnhekk qed naraw anke Delija minnajr maskra wkoll dik kellem ma' Sur Jason. Distanza soċjali ta' 2 metri m'hemmx. Eżatti. Issa qed nistaqsu aħna. Tajjeb hemm liġi għall-allatu oħra l-annimali għax dawn ma tkellmu xejn, noqqas il-vidja ma tkellmet xejn. U dak kien bażikament il-video li tallajna anke dak iż-żmien u saqsejna issa jiġri dak iż-żmien u għedna speċi l-annimali se jitresqu l-qorti u l-allat lek konna ġa nafu dal-video għamiltu s-sena l-oħra li kienet resqu l-qorti imma dawn li tifhem ġifieri u kienet ċara x'inhu sa jiġri. U kif għadna avolja min kien ħajorganizza baxxa rasu u informa l-kummissarju bil-miktub u anke l-pulizija hemmhekk fil-post bil-miktub marru mhux biex jipprotestaw, marru speċifikament biex jagħtu littra
bil-miktub lill-pulizija on site. Ħalli ma jiġix jgħidu illi ma rawx l-email illi kien intbagħat dakinhar filgħodu. Għax il-projbizzjoni mill-kummissarju jiġi dakinhar filgħodu. Allora forsi setgħu qalu isma' ma rajniex ir-risposta tagħkom illi ma kontux ħadd komplu torganizzaw. Allora marru speċifikament biex jagħtu ittra lill-pulizija on site. U mbagħad marru u telqu lem, ma parteċipawx. Xorta waħda weħlu multi ta' 3,000 euro kull wieħed. Ġifieri daw marru għall-estrem biex jippruvaw jimminawa, jippruvaw. U ħaddieħor li kellu wkoll id-dritt fundamentali jipprotesta ma missewx. Aw kisirhom kollha, palma rajna bil-provi. Ġifieri li kisirhom kollha, il-miżuri ta' social distance. Ovvjament il-pulizija kienu hemm, kellhom il-body cam, u l-media kienet hemm, u kellhom kienu qed jikbu, kienu qegħdin u ddeċidew il-liġijiet ma kienx hemm għalfejn jinforzawhom. Imma għalmejn anke hawnhekk din ara, din hawnhekk meta taraw fuq il-news, net news, di kienet protesta. Il-protesta kienet ingħatat anki fuq on tape, ġifieri kienet live ara, dan net news qed jiġbeda. Ġifieri dawna kollha qed inżommhom jenna ġar arkivi għal meta ikun hemm bżonn biex nibqgħu nfakru n-nies x'ġara u ma ġarax. U diskriminazzjoni kontra min rrid jipprotesta illi ma jkunx obbligat jittaqqa bil-vaċċini li għadhom sperimentali. Jew jitaqqab it-tfal tiegħu. U dit min forsi anke l-imħallef tiġbidlu attenzjoni x'kien ġara 5 ijiem wara mbagħad. Bħala diskriminazzjoni fimni daqsxejn iktar diffiċli għax il-pulizija suppost dejjem japplikaw il-liġi, imma ma tistax tgħid, ma tistax iddaħħalha f'kawża għaliex ma kienux qegħdin imexxu f'każ ieħor. Daqsxejn diffiċli. L-importanti li tgħid. Il-poplu jgħinjor. Eżatt. Il-poplu jaf ġara ma biex jiġġudika l-poplu li kien hemm diskriminazzjoni fl-applikazzjoni tal-inforzar. Ekku, għanduk ma kienx jekk ma sejrx diskriminazzjoni, rridu nsibu kal-moħra tawa. Mela, inkomplu mela issa ngħaddu topics illi jmissillum naħseb tal-ġeopolitika. Iva, mela, is-suġġett tal-lum tal-ġeopolitika huwa l-istorja legali tal-industrija farmaceutika. Jiġifieri maħniex qegħdin nitkellmu speċifikament fuq xi vaċċin. Avolja nistgħu naċċennaw għal ċerti affarijiet ukoll. Imma is-suġġett huwa l-istorja legali ta' dawn il-kumpaniji. Aħna saqsejna kif semmejna diġà kienu x'għamlu due diligence fuq il-kumpaniji farmaceutiċi li kienu din jagħmlu daw il-prodotti il-vaċċini sperimentali. Risposta kienet le, aħna minna daqsxejn id-due diligence research tagħna. Mhux hekk Mario. U rajna illi jekk ittella forsi dak id-dokument tal-istorja tal-Pfizer, nibdew b'dak. Mela, l-wieħed x'għandna ħafna. Tal-Pfizer mhux ħażin. Hemm wieħed l-istorja. Kif semmejtu naraw. Long term, daku. Ġifieri hemm dan id-dokument illi jisemmilek kif tista' tagħmel daqsxejn scrolling ftit. Jisemmilek ħafna każijiet, pereżempju, hawnhekk also on Pfizer's list of scandals are 2012 bribery settlement, ġifieri daw xaħmu n-nies. Massive tax avoidance and lawsuits alleging that during a meningitis epidemic in Nigeria in the 1990s, the company tested a risky new drug on children without consent from the parents. U dawn spiċċaw il-qorti fuqha. Issa kellhom każ ieħor ta' product safety fin-1980s.
Watchdog organizations such as Public Citizen Health Research Group charged that Pfizer's widely prescribed arthritis drug, Feldene, created a high risk of gastrointestinal bleeding among the elderly. In 1991, an FDA ġifiri il-Food and Drug Administration tal-Istati Uniti, l-istess organizzazzjoni tal-gvern illi toħroġ il-liċenzji ġewwa l-Istati Uniti għal-mediċini u għal-vaċċini. FDA Task Force charged that Shiley had withheld information, għawek il-fuq, ovvjament, nimmaġin jgħid min huwa Shiley, Pfizer's Shiley Division. In 1986, the death toll had reached 125. Pfizer ended production of all models of the valves. Għax aħna għawek din nitkellmu dozens of fatalities linked to heart valves made by Pfizer's Shiley Division. The FDA qalu they had withheld information about safety problems from the regulators. Iktar l-isfel, 2004, Pfizer announced it had reached a $60 million settlement of a class action suit brought by users of Resulin, a diabetes medication developed by Warner Lambert, which had withdrawn it from the market shortly before the company was acquired by Pfizer. The withdrawal came after scores of patients died from acute liver failure, said to be caused by the drug. Umbat, oħra wek, 2004, in the wake of revelations about dangerous side effects of Merck hija kumpanija oħra illi tipproduċi ħafna vaċċini u mediċini oħra ovvjament. Effect of Merck's painkiller Vioxx. Pfizer agreed to suspend television advertising for a related medication called Celebrex. The following year, Pfizer admitted that a 1999 clinical trial found that elderly patients taking Celebrex had a greatly elevated risk of heart problems. Jiġifieri clinical trials, id-din jagħmlu trials, u għavolja mit-trials jirriżulta li kien hemm xi problemi ta' saħħa baqgħu għaddejjin bil-prodott. Jiġifieri ovvjament m'għandniex għalfejn noqogħdu nsemmuhom kollha, imma hemm ħafna każijiet u forsi minnaw tista' tella dawk il-dikjarazzjonijiet mid-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti fuq Pfizer. Dan huwa tip ta' due diligence, meta nitkellmu tagħmel due diligence u find out fuq ir-reputazzjoni ta' kumpanija qabel tiddilja magħha u tibda tordna l-miljuni, tagħmel daqsxejn research fuqhom. Aw Malta ma saritx. Pfizer fines 2.3 billion for illegal marketing of off-label drug use. Off-label ġifieri għandek liċenzja biex tuża dik id-droga għal xi marda partikolari. U mbagħad tibda timmarketja, tibda tbieħħa tirriklama għal affarijiet oħra li avolja m'għandekx liċenzja biex tkopri dak il-mard bħala treatment. Tista' tidħol fil-dikjarazzjonijiet tal-Dipartiment. Le, dik għamilni għal diġà. Pfizer, fejn għandek Le, dawk li għamilt flimkien. Il-video. Iva, mela mmexxu għal-video. Eżatt, għax issa il-video ħajibda biex stqarrija tad-Dipartiment tal-Ġustizzja fejn qal li kien hemm għamlu out of court settlements ma' Pfizer u anke fuq kumpaniji oħra. To announce a historic settlement with Pfizer Incorporated, a pharmaceutical manufacturer, and its subsidiary Pharmacy and Upjohn company, arising out of civil and criminal allegations relating to Pfizer's allegedly illegal promotion of various drugs, most notably Bextra. In a combination civil and criminal settlement, Pfizer has agreed to pay $2.3 billion, the largest healthcare fraud settlement in the history of the Department of Justice. Within that $2.3 billion is a criminal fine of $1.195 billion, which makes it the largest criminal fine in history. When a drug is marketed or promoted for non-authorized so-called off-label uses, any use not approved by the FDA, as was the case here,
public health may be at risk, and there's a real danger for patients that the medical providers who prescribed the medicine or the device aren't provided with, don't have full information about the drug's risks and benefits. The Office of the Inspector General in this department, and Dan Levinson is here on the stage with me this morning, spent 4 years in the conduct of this investigation. They didn't just implicate Pfizer. They actually identified and charged the senior managers who were responsible for the fraud. Well, pharmaceutical giant Johnson & Johnson is revolving one of the biggest healthcare fraud cases in U.S. history. The company will pay the Justice Department $2.2 billion after charges of false marketing for one of its most popular drugs. But as Bob Orr reports, the massive settlement may not lead to much change. The Justice Department alleges Johnson & Johnson boosted sales by paying millions of dollars in kickbacks to pharmacists and doctors who pushed the drug Risperdal to patients who did not need it. Risperdal was approved by the FDA to treat schizophrenia, but U.S. Attorney Carmen Ortiz said Risperdal was widely prescribed for unapproved uses. The company promoted it and sold it and induced others to buy it through kickback schemes and other inducements to treat the elderly who were suffering from Alzheimer's or other forms of dementia, to treat children, and also to treat the disabled. Doctors are permitted to prescribe medicines for virtually any use, but pharmaceutical companies cannot promote their drugs for treatments beyond those approved by the Food and Drug Administration. Critics say big drug companies look at Justice Department fines simply as the cost of doing business. It's really like a tax to these companies to pay this money 10 years later while they've already been selling the drug for 10 years and reaping those profits. So it's not enough of a disincentive for them to stop this behavior. In paying more than $2 billion, Johnson & Johnson resolves criminal and civil allegations involving the marketing of Risperdal and 2 other drugs. The company denied many of the government's allegations, but in a statement said it remains committed to working with the U.S. Food and Drug Administration to ensure greater clarity. It's the 3rd largest pharmaceutical fraud settlement in the past 5 years. Pfizer paid $2.3 billion in 2009, and GlaxoSmithKline paid $3 billion in 2012 to settle similar claims. Attorney General Eric Holder said drug manufacturers must pay a price for putting profits ahead of public welfare. The alleged conduct is shameful, and it is unacceptable. It displayed a reckless indifference to the safety of the American people. For CBS This Morning, Bob Orr in Washington. US multinational Johnson & Johnson has been ordered to pay around €100 million to a woman who says the firm's talcum powder caused her to develop ovarian cancer. The verdict by a state court in St. Louis, Missouri, is the largest in terms of damages awarded so far. The woman says she developed cancer after using the company's talc-based products over 4 decades. Johnson & Johnson is facing around 2,400 similar lawsuits from customers who claim it did not adequately warn them about the possible cancer risks. You could be suffering from generalized anxiety disorder. Paxil is just one of the drugs at the heart of this case. An antidepressant, the drug company GlaxoSmithKline promoted it as a treatment for depression in children, even though it was never cleared for use by anyone under the age of 18. This is called off-label marketing, and it's illegal. For this and other breaches, GSK has been fined $3 billion. Today's multi-billion-dollar settlement is unprecedented in both scope and size. It underscores this administration's firm commitment to protecting the American people and holding accountable those who commit healthcare fraud. The company also took the drug Wellbutrin, another antidepressant, and pitched it as a weight loss product. It made unsupported claims about the safety of a diabetes drug. Anywhere between 50 and 100,000 diabetics had unnecessary, unneeded heart attacks or death due to the drug Avandia. This drug hurt a lot of people. GSK wanted doctors to prescribe its products and to convince their colleagues to do the same. That can create a $1 billion drug, and so it bribed some doctors with exotic trips, money-making speeches, and even Madonna concert tickets. GlaxoSmithKline was booking billions of dollars a year on the sales of these drugs, and they were doing it for a decade.
They knew from their own compliance program that they were doing wrong more than 10 years ago, but they made the calculation and did the calculated risk and said, we'll go with it. We'll continue to do the fraud because at the end, though they'll nick us, we'll pay less money than if we gave up doing the business of fraud. Fraud was profitable, so they got more of it. GSK is one of the world's largest healthcare companies, but it's not the first to be found guilty of violations like this. The firm says mistakes were made and it has learned. Its operating procedures will also be monitored by government officials for the next 5 years. Alan Fisher, Al Jazeera, Washington. Mela, l-ura, wara dak il-video, xridu nfissru bih? Naħseb il-telespettaturi mhux għalfejn jisimgħu dak li din ngħidu aħna biss, imma dawn huma rapporti mill-established media fuq ir-rapporti tad-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti fejn semmew diversi kumpaniji li huma kumpaniji biljunarji u ġew immultati biljuni l-ikbar multi li qatt kien hemm fl-istorja. L-ewwel il-Pfizer kellha l-iktar multa 2.3 biljon. 2.3. U mbagħad kien hemm multa ikbar minn għalija GSK, GlaxoSmithKline. Jiġifieri u anki il-Johnson & Johnson ma kienx taqsek il-bot. Ġifieri bir-raġun aħna nsaqsu dan huwa il-xogħol li inti trid tagħmel qabel ma tidħol f'ħafna negozjati li jinvolvu mhux miljuni ta' liri biss, miljuni ta' euro, skużawni, biss, imma wkoll ovvjament prodotti li ħajjaffettwaw jistgħu jaffettwaw is-saħħa tan-nies. Jiġifieri id-due diligence għandu dejjem isir. Irid ikun hemm dik it-trasparenza u dik ir-responsabilità ħalli min qed jordna dawn l-affarijiet dawn il-prodotti ġewwa il-gżejjer tagħna kif ukoll id-dinja kollha qegħdin ngħidu ovvjament aħna programm ta' ġeopolitika, dan mhix ħaġa ta' Malta biss, kif qegħdin naraw hija xi ħaġa xi problema globali. Għax dawn għandhom outreach daw il-kumpaniji, outreach globali li huwa enormi. Forsi nistgħu malajr insemmu kumpaniji oħra il-multi kbar li spiċċaw bihom il-kumpanija Merck li hija another pharmaceutical company. Merck shop and dome to pay nearly $1 billion over promotion of Vioxx. Għawek qed jgħidlek illi they had to pay $628,364,000 to resolve additional allegations regarding off-label marketing. Ġifieri off-label kif għadna għandek liċenzja biex inti timmarketjah għal ċerti marda u mbagħad inti taqbad u timmarketja għal affarijiet oħra. Ġifieri taqbad tivvintax ovvjament iktar ma timmarketja għal affarijiet oħra iktar ħadbieħ. Imma jekk m'għandekx il-liċenzja biex tbieħħa għal dawk il-fini, allura dik tkun qed tikser il-liġi. Liġi ovvjament li hija serja. Rajna wkoll tista' tella forsi l-oħra ta' Merck, il-problema kbira kif issemmew fil-klips illi jurejna, illi daw il-kumpaniji tant huma kbar u b'saħħithom ekonomikament li għalihom kif qalu it's part of their doing business. Jiġifieri jekk ħajaraw illi ħajaqalgħu multi ta' 2 biljuni, 3 biljuni u jaraw li jistgħu jagħmlu profitti ta' 10 biljuni, jgħidu 10 biljuni u mbagħad jekk neħlu multi ta' 2 biljuni, 3 biljuni, xorta jibqa' għandna profitti ta' 7 biljuni. Jiġifieri qegħdin naraw ir-reputazzjoni daw il-kumpaniji li qegħdin jagħmlu prodotti li qed indaħlu ġorġi semna jew nittaqbu bihom u allura iktar u iktar inti trid tkun toqgħod attent u min qiegħed jagħti pariri fuqhom fis-settur tas-saħħa pubblika jew fis-settur tal-mediċina ukoll għandhom responsabilità illi jaraw ma' min qed jagħmluha bħala kumpaniji. Kienet it-tieni waħda. Din it-tieni waħda l-istess kumpanija Merck to pay nearly $1 billion. Le, dan diġà semmini. Over promotion of Vioxx. Le, din l-istess waħda.
Oħra? Din iqrajna. Ħanara. Tellaħħa fuq net. Mela tellajna l-istess waħda tellajna. Ma jimportax. Ġifieri dan huwa parti mid-due diligence illi għamilna aħna biex inkunu nafu u ninformaw in-nies għax forsi nistgħu. U jiena bħala individu għall-argument, jiena dawn l-affarijiet niċċekkjahom. U jiena jekk qed niċċekkjahom u qed nara li l-vaċċin hija waħda li għadha awtorizzata taħt l-użu ta' emerġenza, għandi nistaqsi dawn il-mistoqsijiet, jiena staqsejt dawn il-mistoqsijiet, qed ngħid imma dina tista' tkun riskjuża jew le, għax kien hemm każi oħrajn li din ġabret anke l-mediċina lura, fil-każ tal-Pfizer, fil-każ ta' Johnson & Johnson, bħalma rajna. Ġifieri jiena għalfejn għandu noħodha bil-fors din, għalfejn l-awtorità ħaġġielna nieħu xi ħaġa ta' bil-fors meta din tista' tkun illi ikun hemm xi ħaġa forsi ħażina anke rajna anke mediċini li kienu fis-suq u kif suppost u biċ-ċertifikat kif suppost. Semmejna 4 minn dawk il-mediċini fil-rapporti li għadna kif. Eżatt, ġifieri dawn. Kif urejna. Il-flus għal min jiftakar pereżempju it-talidomide fis-sittinijiet. Ekku. L-istess ħaġa ara minn kemm kien hemm nies imsieken li twildu b'xi difett minħabba t-talidomide. Ġifieri dawn huma ġustament aħna kellna nsaqsu, ġustament il-parti mill-poplu dik il-minoranza li ġiet miċħuda li toħroġ fit-triq kważi. Laqqas tista' semmihom dawn l-affarijiet. Tista' semmihom jekk tipprova tikteb artiklu fuq il-medja tinjora. Jekk tipprova tipprotesta fit-triq tiġi multat jgħidulek għax din hija projbita. Amma issa l-inqas għandna l-Mario li għandu da xi għandna l-PM News għandna l-spazju. Avolja tiġi għandna l-page fuq il-Facebook. Għax dejjem għandna target, ġifieri għandna target għax aħna sfortunatament kif inħossa jien aħna l-uniku parti tal-poplu li naħsbu. U nargumentaw b'mod indipendenti. Ma ngħidx hekk, imma ngħid li sfortunatament hemm ħafna interessi konfliġenti. Għaliex jekk għandek il-medja, forsi nistgħu ngħaddu għat-tieni jew għat-tielet punt. Safen tasal din, safen waslet anki fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Iva, issa nistgħu naslu għaliha. Għax jekk tista' tella. Daw rabtuna dak iż-żmien, ngħidu rabtuna jdejna u fuq is-sarrajt x'issa nbidlu l-affarijiet, però rabtuna jdejna bil-pass u mhux bil-pass. L-awtoritajiet l-awtorità tal-pajjiż u mhux tal-lek tal-liftit wara. Anka kien hemm anke qassisin fejn ħarġu jgħidu li aħna perikolużi u m'għandniex inkunu parti mis-soċjetà u ma noħorġux. Kien hemm nies anke fuq ix-xandir, mhux ix-xandir Malta ma televiżjoni fuq televiżjoni privat fejn qal dan id-direttur dawn misshom laqqas biss jirkbu magħna fil-lift għaliex ġib l-argumentu paspieċi li jiena għandi dritt ma nirkex fil-lift ma' nies li m'għandux il-vaċċin. Ġifieri dik din btiġġib. Perikolosità enormi. Ġeopolitika hija dejjem divida ed impera, divide and rule. Ipprova għamel diviżjoni bejn in-nies biex jiġġieldu bejniethom u l-ġeopolitika hija dejjem infassra fuq il-flus, fuq l-ekonomija. Għax issa għandna l-booster. Il-flus kollox huwa fl-aħħar mill-aħħar trid tara il-flus fejn huma ġejjin u fejn huma sejrin. Issa, jekk nistgħu nsemmu, jekk it-tella dawk il-klips li għandna. X'issa kont fuq il-famuż. Issa għandna l-booster, issa dawn nista' jieħduh il-booster biex ikunu jistgħu jkunu fil-lift. Li dak iż-żmien kienu qed jgħidu għandna jekk ma tagħtux il-boosters ma nekbux magħhom fil-lift ħajjeħduh da. Ma lekk għamilna dil-kawża kostituzzjonali. Għax issa ġejna. Għax issa l-Ingliżi għandhom ma toqtol in-nies. Għandhom kelma għalija li inti dak li jkun l-individu jsir aparaja. Jiġifieri qisu għandu xi marda kifra illi ħadd ma jrid jersaq lejh. Din hija l-problema. Jiġifieri mhux għax inti għandek marda. Għax huma rridu jippruvaw ibbellaw lis-soċjetà mhux Malta biss id-dinja kollha l-inqas l-Ewropa u l-Istati Uniti, l-Awstralja, Kanada, eċetera. Illi idaħlu daw l-American Green Passes. Jekk inti m'għandekx Green Pass, jiġifieri ma morx tittaqqab, mela inti qisek ċittadin tat-tielet klassi.
U jiġew u mbagħad iġeldu il-ħaddieħor jgħidlek ma tistax titol ġo restaurant, ma tistax titol ġo lift, eċetera, eċetera. Issa, Ma tistax taħdem. ta' min isemmi wkoll illi anki dil-kustjoni meta persuna tinżamm taħt kwarantina, il-liġi, anki l-liġi Maltija stess, tgħidlek illi xi ħadd taħt kwarantina jekk ħajjinżamm, jekk ħatinżamm dil-persuna trid tkun marrida. Ma jistax jżommulek xi ħadd illi mhux marid. Jurara kemm waslu fl-estrem. Għax inti tkun ġej minn barra ġewwa Malta u ma tkunx ittaqqabt bil-vaċċin sperimentali. Idaħlu kwarantina. Imma ma jirriżultalekx illi. U fejn irridu huma. Ma żgur, kien hemm perjodu qasil li anke l-Maltin stess kienu qegħdin idaħlu ġew lokandi, u mbagħad dika bidluha u l-barra. Ma dika konna minna ġlieda konna żgur ġilidna. Għax in-nies ma jkunux jafu. Il-liġi tgħidlek illi kwarantina fuq xi ħadd li ma jiflax li huwa marid. Mhux xi ħadd li ma jittaqabx. Iktar u iktar meta mbagħad ġi rikonoxxut globalment illi bil-dawn il-vaċċini tista' xxerret il-marda xorta waħda. Allura inti ittaqabt. U jien ma ttaqabx, inti tista' xxerret, jien nista' nxerret. Inti ma m'hemmx għalfejn li tibqa' kwarantina u jiena jitfawni kwarantina avolja m'iniex marid. Għax ara kieku jgħiduli isma' minn blood test jirriżulta li marid, kwarantina. Fair enough. Għalhekk għamlu PCR. Iva, ma mbaddik oħra, ċelanġajn il-PCR, il-PCR mhijiex good for purpose biex inti tagħmel diagnosi ta' min huwa marid u min mhux marid. Għax fl-antik il-tabib jgħidlek min huwa marid. Inti meta tmur ix-xogħol jew ma tmurx ix-xogħol ċertifikat tat-tabib għax inti marid, ma tmurx għand l-employer tiegħek b'xi test u tgħidlu isma' għax jien għandi dat test. Allura m'iniex deħel ix-xogħol u l-employer jgħidlek jaqgħu inti qed tiżmaga jew fejn hu ċ-ċertifikat tat-tabib. Jiġifieri minn żmien żemżem il-proċedura kienet jekk it-tabib jarak, jivvistak u jara illi inti marid, joħroġlok ċertifikat li inti marid. Mhux biċċa test min jaf jekk hux tajjeb jew le aħna ċallenġjajnieh illi mhux tajjeb skont l-esperti dinjija. U biċċa test tiddeċidi li xi ħadd huwa marid. Ma tarax. U jniżlu kemm iridu huma bħala cycles ġifieri dika. Ekku. Issa jekk ittella dawk il-biċċiet li għandna fuq il-ħabib tagħna is-Sur Bill Gates. Mela. Illi issa sar fan enormi tal-vaċċini daw l-aħħar snin. Nistgħu nibdew mill-istorja ta' Bill Gates qabel ma daħal fil-vaċċini. Meta kien kellu problemi Iva, fil-Microsoft, għax min għandu għaxej memorja u dik importanti ħafna illi ma ninsewx. Bill Gates li kien magħruf għax kien il-persuna wara l-Microsoft, il-kumpanija li inventat is-software il-Microsoft. Dana kien ġie multat għal dak li jissejjaħ antitrust laws. Antitrust laws x'inhuma? Antitrust laws huma meta inti tipprova tikkrea monopolju. Inti ma tistax tikkrea monopolju. U kien qed juża il-vantaġġi li kellu għax il-Microsoft kien operating system ġewwa il-computers tista' tgħid kollha ħlief il-computers tal-Apple. U allura kienet jipprova iżhom monopolju. U da kien kif nistgħu naraw hemmhekk $1 billion fine, lawsuits u ma nafx kemm kellu ġewwa l-Istati Uniti, l-Ewropa, qegħdin nitkellmu xi 20 sen ilu. Jiġifieri da kien l-enfant terrible tal-kummerċ, l-enfant terrible, jiġifieri it-tifel l-imqareb biex niftehmu, it-tifel l-imqareb fil-kummerċ. Kulħadd kien jaf illi kien dejjem jiġbed leħ monopolji. Minn hemm ġej. Issa x'għamel da? Min pożizzjoni tal-enfant terrible ta' tifel imqareb spiċċa tipo qaddis daqqa waħda meta daħal fil-vaċċini. Meta fil-fatt kif qed tittella inti hawnhekk
Dana mar jgħid lill-medja meta kien fil-famuż World Economic Forum meetings, my best investment turned $10 billion into $200 billion worth of economic benefit. Mela, edin u għet jgħidlek my best investment. Investment da mhux qed jagħmel xi xogħol filantropiku għal ħaddieħor biex jitaqqab in-nies kollha tad-dinja, u qed jitkellem fuq my best investment. Jiġifieri da investa 100 miljun. Mhux hekk. Ekku, terġa' tellaħħa biex ma nagħmlux żball fiċ-ċifri. 100 miljun. Mela, għamilna żball. 10 biljuni. 10 biljuni. U investa 10 biljuni. U minn 10 biljuni għamel kien hemm economic benefit ta' 200 biljun. U dana qegħdin ngħidu fil-vaċċini, x'hawnhekk ma jsemmilekx jekk inti tiscrollja. Nilħan tellaħħa sewa. Jgħidlek illi aħna din nitkellmu fuq vaċċini biex niftehmu. My best investment. Dana nistgħu insemmuh dan il-klip ta' CNBC? Ma nafx jiġi bis-sound. Bill Gates and the return on investment in vaccination ħalli nisimgħu dak li qed jgħidu huwa stess fuq mhu stess. Hawnhu. I'd like to talk to you about your approach to vaccinations. You wrote something recently, and like you always do, you kind of looked at the problem from a business perspective on it. You've invested $9 billion in vaccinations over the last decade, and you think that I'd like to talk to you about that. Can you walk us through the vaccine? Well, it's pretty impressive that we think these vaccines get them very inexpensive by making big volumes and have that right relationship with the private sector. Get the delivery system so they're really getting the coverage out there and literally save millions of lives. And 20 years ago, when we created these new multilateral organizations, Gavi for the vaccine, Global Fund for HIV, TB and malaria, we didn't know they'd be successful. They've gone through lots of challenges about making sure the money gets there, making sure the efficiency is right. But as we look at upcoming replacements for those, and we've got so much distraction politically that these international needs like this could get eclipsed if we're not careful. We see a phenomenal track record. It's been $100 billion overall the world put in. Our foundation is more than $10 billion. But we feel there's been over a 20-to-1 return. So if you just look at the economic benefit, that's a pretty strong number compared to anything else. The human benefit in millions of lives saved. So, we're here. Ġifieri, rajna ovvjament qed jgħid il-benefiċċji kollha għan-nies eċetera eċetera, imma min jaqra bejn il-linji qed jara illi speċifikament qed jgħid illi il-benefiċċji ekonomiċi finanzjarji anki għalih kienu fenomenali u fil-fatt mal-li semmija beda jitbissem, naħseb rajnija, jitbissima mal-li semma profitti wiċċu bil xel mill-ewwel, ġifieri dik diġà hija indikazzjoni għal min jifhem fil-psikoloġija mill-ewwel jara illi kif xel wiċċu malli qal il-body language tiegħu. Ta' minn ngħidu li għalin tal-għalkom daw il-klips u dit fiċċija li għamel Dr Ragonesi għajdu hekk. U biex intom taraw li aħna mhux qegħdin ngħidu xi gideb jew xi fantażija jew nesaċeraw, qed intikom is-sources ta' dak li qegħdin ngħidu minn fejn ġibnieh. Biex intom tkunu tafu li dawn li qegħdin ngħidu huwa verità. Sa ovvjament tinterpretawha b'mod differenti dik f'idejkom. Di interpretazzjoni ovvjament kollox huwa soġġettiv fil-ħajja, imma li qegħdin nippruvaw nagħmlu nistabbilixxu link bejn ħaġa oħra. Ġifieri l-ewwel bdejna bir-reputazzjoni dawn il-kumpaniji. U issa morna fuq xi ħadd illi min sar biljonarju bil-Microsoft iddeċida illi kien ħajjagħmel ħafna iktar flus bil-vaċċini u investa minn flok baqa fil-Microsoft għadha tiegħu ta' ġifieri. Imma u jikkonċentra bil-Big Pharma kif smajnieh,
Issa, minn hemm nistgħu nimxu għat-tieni fażi tal-ħabib tagħna Bill Gates fejn huwa iffinanzja il-medja. Daw kollha huma relatati. Għaliex Bill Gates dan huwa is-source tiegħu. Documents show Bill Gates has given $319 million to media outlets to promote his global agenda. Jiġifieri jekk inniżlu iktar. The investigation into Bill Gates' global head empire and propaganda machine għandek link hemmhekk. Hawnhekk anki il-Guardian bdew jisemmuru b'isem Saint Bill, jiġifieri hemmhekk rajna. Mela l-ewwel kien l-enfant terrible tal-kummerċ fid-dinja. F'daqqa waħda sar il-qaddis tal-kummerċ, ġifieri dinha importanti ħafna. Hawnhekk qed jgħidlek illi dawn min għamlu il-riċerki after sorting through over 30,000 individual grants, daw il-grants, donazzjonijiet 30,000 fid-dinja kollha. Mint Press can reveal, Mint Press għamlu il-riċerka, can reveal that Bill and Melinda Gates Foundation has made over 300 million worth of donations to fund media projects. Għawet jisemmi erba minnom, including CNN, NBC, NPR, PBS mux ta' Malta, barra minn għalija Amerikano kol. The Atlantic sponsors also included BBC, The Guardian, semmaw għaddis, The Guardian, għal-jom għaddis jek min jaf għaddu xie doveċi minna. Għax naxa għanġu sibu da bħal meta s-sibċat fit-triq jattik miljoni. Financial Times, Daily Telegraph, European Newspapers, Le Monde, l-ikbar ġo Franza, The Spiegel, waħda kbira Ġermanja, El Pais, Spanja, Al Jazeera, etc. U għawek għamlu il-breakdown. NPR ġabu għall-Liberia 24 miljon. Guardian, kważi 13 miljon il-Guardian. Mux għaddis. Mux għaddis 13 miljon, anki jenna id-lek għaddis kieku. Mario, jek ta' għaddis. Zamma jenna ma nextraw. Miljon. Cascade Public Media 10 miljon, ġir dawa ammonti esagerati. Der Spiegel 5 miljoni. Project Syndicate 5 miljoni, Education Week, Nation Media, Le Monde, il-Franċiża 4 miljoni, El Pais, l-Ispanjola, kważi 4, BBC 3 miljoni, CNN 3.6 miljoni, eccetera, Daily Telegraph, ġivi aħna ma xinniġi ngħidu xi tlieta 4-5. Corporation for Public Broadcasting, Financial Times, Texas Tribune, Punch, Atlantic, Minnesota Public Radio, anke fuq ir-radio, Al Jazeera, miljun. Ġifiri daw ma jispiċċaw għat. Vera ma jispiċċaw għat. Ġifiri, x'qegħdin ngħidu? Independent Television Broadcasting, Incorporation, etc. X'qegħdin ngħidu aħna? Illi dawn il-kumpaniji x'inhuma? Dawn mhux kumpaniji li huma for profit, kumpaniji li huma media. Mela il-kumpaniji li huma. Naqra hawnhekk x'għandek. The Gates Foundation has given nearly 63 million. 53 million to BBC Media Action. Over 9 million to MTV Staying Alive Foundation, 1 million to New York Times Neediest Causes Fund. Jiridaw. Lukta miljoni għala għaddejn. Centers including. Miljoni kbaru. Biex għal min forsi jaħseb illi xatet jeżaġira għaw id-dettalji kollha. Għaw id-dettalji kollha. Ġifieri dawn għamlu dan huwa investigative journalism. Illi it's becoming an extinct, an endangered species. Investigative journalism. Imma hawnhekk xi ħadd tagħmel investigative journalism. Tibqa' għaddejja. Ġifieri din nitkellmu iktar minn 300 miljun. Ara din, European Journalist Center 20 miljun. European Journalism Center. Media project supported by Gates Foundation, European Journalist Center. 20 miljon. Eżatt. World University Service of Canada 12 miljon. 12 miljon, ġivri daw miljoni kbar, enormi. Asku. Daw għara kem kienu ferħani. Ġivri daw kem tista, għara kem minna nejdu Mario, illi l-medja ħilsa ma teżistix. Asku. Tista tkun indipendenti, jekk qed tirċivi miljoni kbar. U ma nafx il-medja Maltija kem ma semmuix irċivit, ma nafux.
ta' min ikun jaf, ta' min jagħmel jew ta' min jgħidu jiddikjaraw għax irċevew jew le, imma il-puntu illi l-medja ma tistax tgħid illi hija ħilsa. Għax il-medja mhix l-Ingliżi again jgħidu you don't bite the hand that feeds you. Mela l-medja ħadd tikkritika il-xaħat jew il-fondazzjoni tiegħu, fondazzjoni jew it-trust tiegħu, illi qed jagħtik dawk il-miljuni. Da lobbying jisu. Mhux hekk. Lobbying. U mhux Jisu lobbying. Lobbying. Daqs kemm huwa lobbying meta xi dipartiment ta' xi gvern iħallas miljuni kbar jew mijiet ta' eluf fuq advertising ma' gazzetta jew xi media outlets. Dakka mhux tip ta' lobbying, dakka mhux konflitt ta' interess, għax inti m'intix ħadd tiġi tikkritika mbagħad. L-istess ħaġa jekk il-kumpaniji jirriklamaw. Ma rajniex il-kumpaniji li semmejna illi ġew immultati għax kienu qegħdin anki jixtru u jxaħmu il-tobba u l-public health officials u affarijiet u jagħmlu marketing ukoll, ġifieri daw għandhom marketing budgets kbar. Infatti weħel hawnni minnek kellna waħda fejn anka weħlu xi multi for bribing doctors mela. Tal-Pfizer din. Pfizer pays 60 million to settle allegations of bribing doctors. Ġifieri hawnhekk qegħdin nagħmlu tipprova tiġġunġi il-dots kollha u Mario. Ġifieri trid tara il-kumpaniji. Daw jeżistu l-affarijiet għax liku qed ngħiduhom aħna u m'aħniex nagħmlu sources. Il-nies jgħidlhom x'nu ma jgħidu qed jgħidu l-ħmerijiet. Jew da qed jivventawhom. Dawn ma nivventaw xejn, qegħdin tarawhom bajnejkom, qegħdin tukom is-sources, intukom kollox, kemm ġifieri m'għandniex dejjem tibda xi conspiracy theorist jew xi komplottisti. Min jipprova jaħbi bħal meta jaħbu l-kuntratti li din jagħmlu ma' dawn il-kumpaniji, min jipprova jaħbi għandu aġenda biex jaħbi. Min jipprova jindaga u mbagħad jgħiruh komplottist. Mhux ovvja li ħadd jgħiru komplottist għax qed jipprova jiżvela dak li inti ma tridx tiżvela. Jekk inti trasparenti u tiżvela kollox, allura ħadd m'għandu għalfejn jipprova jindaga u joħroġ xi informazzjoni. Inti tkun diġà ħriġta inti stess. Imbagħad mill-informazzjoni li ħriġt inti stess, in-nies jistgħu jaraw. Mela daw qegħdin jippruvaw iżommu il-pubbliku fidlam. Mbagħad għal min jipprova joħroġ daqsxejn jitfa' daqsxejn dawl fuq xi kamra imdalma, mbagħad jgħiruh komplottist. Koħanilek komunisti skwalli da. Fimni, komunisti, faxxisti, kif għadna fil-sensiela ta' qabel, estremisti. Li qegħdin naraw is-saħħa li għandhom dawn il-kumpaniji hija enormi u għandhom saħħa biżżejjed biex imexxu l-ekonomija tad-dinja b'mod anki iktar dirett mhux indirett biss. U da jissejjaħ korporatizmu. Korporatizmu x'inhu? Ifisser il-istat pajjiż qed jitmexxa mill-korporazzjonijiet. Eżatt. Dak li għadna l-aħħar darba kif għadna l-aħħar darba. U Mussolini stess kif għadna l-aħħar darba qal illi element essenzjali tal-faxxiżmu huwa il-korporatizmu. Illi l-pajjiż qed jitmexxa mis-saħħa mill-poter eżaġerat tal-korporazzjonijiet. Mussolini stess għala. Jiġifieri meta naraw dal-rajż kollu ġdid tal-korporatizmu, il-globalizzazzjoni fenomenali, allura qegħdin naraw element illi kien element ta' faxxiżmu. Dak huwa dik hija problema. Jiġifieri għalhekk id-demokrazija qed tiġi ċċallenġjata għax is-saħħa tal-korporazzjonijiet qed tiġi ħafna ikbar mis-saħħa tal-gvernijiet li qegħdin neleġġu. Tajt nix naħseb ħafna, ġifieri għax hemm ħafna affarijiet għax kont naf fihom, kun lest. Le, hemm ħafna affarijiet. Ma konx naf li ta' daqshekk miljuni l-medja, onestament. Mela, mijiet ta' miljuni. Mijiet ta' miljuni dawn. Mijiet ta' miljuni. Issa biex forsi nindirizzaw is-suġġett li ieħor meta saqsejna s-supretendent tas-saħħa pubblika fuq
il-public procurement procedures, risposta kienet li m'għamlux public procurement procedures. Għaw Malta imxew fuq dawk li qalu il-Kummissjoni Ewropea. Sa Kummissjoni Ewropea iddeċidiet illi qisha kienet ħatamela tal-bonus pate familjas għal pajjiżi kollha biex tagħmel distribution. Mela, l-Unjoni Ewropea għamlet id-due diligence tagħha għal dawn il-kumpaniji, għandi dubji serji, imma li nafu jekk tista' tella dak il-feature jew clip. Għandna informazzjoni fuq Bill Gates. Iva. Daħħalu waħd li tal-Marvel, dik kienet affaxxinanti, ma nafx li daħlu wara. Dik oħra, le, tista' tdaħħal issa wkoll. Mela din il-Bill Gates. Ma ninsewx, Mario, illi qatt ma kien hawn marketing campaign b'saħħitha enormi daqs dan il-marketing campaign ta' dawn l-aħħar sentejn għal dawn il-vaċċini sperimentali. Qatt ma kien hawn marketing ta' ebda prodott li qatt teżista. Inkluż f'dan il-marketing campaign il-Pfizer deċidew illi daħlu tfal fil-kredu. Issa skont il-mail online. Friendly neighborhood Pfizer man minflok friendly neighborhood Spider-Man. Friendly neighborhood Pfizer man. US pharma giants partners with Marvel, il-Marvel Comics, to create a comic that urges people to get their COVID vaccine and be an everyday hero. Hero, żgur li hero. Jekk inti qed tieħu l-vaċċin tiegħu qed nagħmel il-biljuni u l-biljuni, żgur li inti hero għalihom. Għalihom hero. Għalik innijew għal ħadd ieħor mod ieħor. Hawn aħna. Inkredibbli, Iġifieri dana Mario, il-comics bħal da il-gas tal-Marvel qed jindirizzaw l-iktar iż-żgħar. Tfal, iż-żgħar, l-adolescenti. Għannek qed naraw Bill Gates minnu? Le. Iġifieri dana il-marketing ta' bħal meta jkollok riklama tfal u riklama għal-kbar. Ir-riklami jkun differenti, le? Ekku. Iġifieri dan ir-reklamar. Indirizzat li tfal. Huwa indirizzat li tfal. Mela il-mistoqsija, Mario, hija għaliex inti qed tirriklama u tindirizza li tfal. Mela tfal qed jiddeċiedu li jittaqbu huma stess qed jiddeċiedu. Mhux il-ġenituri jridu jiddeċiedu. Mela għaliex qegħdin jippruvaw jimmarketjawha direttament bit-tfal. It-tfal ma jiddeċidux huma stess. Imma ara din jagħmlu soft marketing ma' tfal. Ħalli jekk għall-argument inti għandek il-ġenituri jagħmlu l-homework tagħhom u ddeċidew daw għax huma l-gwardjani tat-tfal u jiddeċiedu dan huwa għall-argument vaċċin ġdid sperimentali, hemm ħafna rapporti, eċetera, fuq possibbli effetti, jien m'iniex ħantaqqa bit-tfal, daqshekk jien niddeċidi għax aħna l-ġenituri. Dawk huma l-gwardjani legali. U mbagħad x'jiġri? Imur it-tifel jew it-tifla l-iskola. U mbagħad forsi jagħmlu pressure mill-iskola. Għax dan mhux vaċċinat, eċetera, ħalli mbagħad iddaħħlu it-tfal f'pożizzjoni imbarazzanti. Għax da t-tifel miskin ma jifhimx, għax tifel ta' 7-8 snin, 9 snin, mhux ħajfhem daqshekk. Imma jkun f'pożizzjoni illi jkun sottomessa dak li jirsejjaħ peer pressure. Il-pressjoni, il-pressure anki minn ħbib tiegħu stess. Illi qisu he's an outcast again. Fimt? Iktar u iktar jekk tagħmel reklamar bil-Marvel Comics u hekk. Ġifieri il-marketing qatt ma kien hawn marketing b'saħħtu ta' dawn l-aħħar sentejn. Ġifieri hija xi ħaġa għal benefiċċju tan-nies jew għal benefiċċju ekonomiku finanzjarju ta' min. Meta tara din tgħid. Ekku. Issa forsi nistgħu naqbdu fuq ħaġa oħra li huwa xtaqt nitkellem ftit fuq pereżempju il-Merck, il-kumpanija kbira ta' farmaceutika, għax is-suġġett tal-lum huwa l-istorja legali ta' dawn il-kumpaniji. Is-CEO tagħhom li jismu Robert Lange. Di ħad titkellem ma tallajniex. Le ma tallajniex, kemm insemmija.
Le, CEO huwa Stefan Bansel. Dana għandu iktar minn 6 miljun shares tal-kumpanija. Apart il-fatt illi mbagħad għandu wkoll institutional investor companies li huma tiegħu wkoll li għandhom b'kollox iktar minn 28 miljun shares. Fl-istess kumpanija. Jiġifieri immaġina is-saħħa ta' dawn in-nies li huma biljunarji li qegħdin jikkontrollaw dawn il-kumpaniji. Issa tajt għalfejn tissemmija. Jiġifieri dawn huma nies li huma b'saħħithom ħafna u x'ħin tara ieħor li semmejt qabel Robert Lange li għandu iktar minn 11 miljun share. X'ħin tara il-background tiegħu u tagħmel daqsxejn due diligence fuq. Kien fuq il-board tal-FDA. Jiġifieri l-istess FDA li daw tellawhom il-qorti inkluż il-Merck rajna u spiċċaw xi biljun dollaru multa. Da kien fuq il-board tal-FDA Science Board. Ġifieri Science Board ovvjament li ħajara l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma l-effetti ta' mediċini għax tagħmel Science Board. Mhux xi. Da kien fuq il-board u minn 1995 ta' sa 2002 7 snin. Minnhom minn 1999 sa 2002 3 snin kien il-chairman ta' Science Board tal-FDA. Mbagħad da spiċċa għandu ħafna miljuni ta' shares fil-kumpanija tal-Merck. Da jissejjaħ bl-Ingliż revolving doors. Revolving door x'inhu? Li inti toħroġ pereżempju mill-kumpanija tal-arms industry u mbagħad tidħol fl-armata. Is-soltu l-oppost. Illi inti ħatirtira mill-armata, inti tkun f'pożizzjoni pereżempju xi ġeneral, tkun f'xi selection committee biex tiddeċidi u tillobja biex tixtri xi ajruplani ġodda, missili, eċetera, eċetera. U tillobja ovvjament xi kumpaniji mbagħad ħajbigħu iktar armi. U mbagħad x'in tirtira mill-armata tiġi impjegat ma' dawn il-kumpaniji. Għalhekk revolving door, għax inti qed toħroġ. Eżatt, għax ir-revolving door jekk inti ma tibqax ħiereġ u tibqa' ġol bieba, terġa' tidħol. Isek ħiereġ u ma terġa' tidħol. Mela ishom joħorġu mill-militar. U mbagħad jidħlu fil-kumpanija tal-armi. U l-istess ħaġa fil-farmaceutika. Għaw min ikun fil-industrija farmaceutika. U mbagħad jidħollok fil-regulating agencies tal-industrija farmaceutika. Jew vice versa. Joħroġ mill-regulating agencies u jidħollok fil-kumpaniji. Imma dan fuq li għandu shares. Fuq li għandu shares huwa chairman tal-FDA. Le, ma jfissirx li kellu xeż dak iż-żmien. Ngħidlek kien hemm perjodu meta kien fil-FDA, fil-Science Board. U mbagħad telaq, u mbagħad daħal fil-industrija farmaceutika. Ġifieri mhux fl-istess ħin. Mhux neċessarjament fl-istess ħin. Mbagħad l-iskandlu jkun ikbar. Qed nifhmek għall-mument. Le. Revolving door qed toħroġ mill-industrija. U tidħol f'dipartiment tal-gvern li qed tirregola dik l-industrija. Jew vice versa, għalhekk revolving door. Għax toħroġ minn waħda biex tidħol ġol l-oħra li hija relatata. Relatata ma' flus. Għaġik il-kwistjoni hija dejjem min qed jieħu deċiżjonijiet jekk humiex fl-interess tal-poplu jew fl-interess ta' dik l-industrija partikolari. X'nistgħu nsemmu iktar? Jiena naħseb minn hawn irridu naraw ukoll dawn il-kumpaniji kbar ta' min huma. Għax semmejna pereżempju dawn iż-żewġ ismijiet. Imma ovvjament hemm ħafna kumpaniji li għandhom interessi kbar. M'għandekx xi ħaġa biex tapplowdja Mario, kemm ngħid insemmi illi hemm kumpaniji kbar li jisimhom asset management corporations jew companies. Dawn x'inhuma kumpaniji illi jixtru ħafna shares u jimmaneġjaw ħafna assets.
dawn il-asset management companies huma enormi. U daw jinkludu l-ikbar fosthom huwa dak li jissejjaħ Vanguard li għandhom il-fuq minn 8.5 triljun dollaru asset management. Assets. Iġifieri għandhom miljuni ta' shares f'kumpanniji including il-kumpanija ta' Merck, ta' Pfizer, fl-industrija farmaceutika, imma mhux biss fl-industrija taż-żejt, tal-gas, fl-industrija ta' telekomunikazzjoni, fl-industrija tal-medja, li semmejna. U dawn huma kollha imma ħafna controlling shares, jew shares kbar u ħafna influenza li għandhom naw il-kumpaniji kbar. Jiġifieri, meta nitkellmu, Mario, fuq il-problema ta' globalizzazzjoni, il-problema hi illi minnaħa waħda li ġiet tgħidlek illi jekk inti tipprova tieħu monopolju qed tikser il-liġi u tiġi kontra l-antitrust laws. Jew kartell l-istess ħadd. Kartell hu iktar minn wieħed. U daw jiġu kartell. Għax fil-każ tal-medja, pereżempju, hemm 5 kumpaniji kbar illi għandhom 90% immaġina tal-medja ġewwa l-Istati Uniti. 90%, ġifieri kemm tista' tgħid illi hemm medja ħilsa? Jekk il-medja kollha inxtrat minn 5 kumpaniji li huma infushom huma hemm ħafna shares li huma kontrollati minn dawn il-5 gruppi. Vanguard għandek 8.5 triljun dollaru bħala assets, BlackRock l-istess ħaġa, 8.5 edin kważi towmin dawn. Mbagħad il-Vanguard ikollha ħafna shares fil-BlackRock u BlackRock ikollha ħafna shares fil-Vanguard għax daw kollha miżewġin. U mhux hekk, daw kollha miżewġin. Tista' ħaġa waħda. Daw għamluhom jisamħalquhom biex ma jkun ta' barsa ma jidux li ma kartell. Imma mhux monogamous marriage, daw miżewġin kollha flimkien. Żur. Għax mbagħad hemm it-tielet waħda, State Street Corporation, again, asset management, għandhom assi ta' 3.9 triljun, mhux biljuni, triljun dollaru. Fidelity, kważi 3.7 triljuni. Capital Group, 3 triljuni. Amundi, iktar minn 2 triljuni. Ġifieri dawn huma l-ewwel 6, u mbagħad hemm ħafna oħra. Mhux taf xejn l-accounts l-ammolaw. Il-puntu, anke l-accounts, isma' jekk tara fost l-ikbar kumpaniji li hawn, il-Big Five tal-awdituri u l-accounting firms huma fost l-ikbar kumpaniji li hawn fid-dinja wkoll, ġifieri jekk tara r-revenue tagħhom, di l-istess ħaġa. Ġifieri x'im tiġi inti biex tagħmel l-auditing tiegħek u tmur għand dawn il-kbar, daw jikbru għal xi raġuni. Allora qed naħseb kulħadd qiegħed dawn familja, one big happy family fil-globalizzazzjoni. Il-globalizzazzjoni hija forma ta' korporatizmu. Aħna għandna korporatizmu huwa l-istat jiġi kontrollat minn dawn korporazzjonijiet. Il-globalizzazzjoni x'inhu? Mhux stat wieħed jew tnej pajjiż wieħed, il-dinja kollha qed tiġi ikkontrollata minn dawn il-ftit, ġifieri it's global corporatism. Dik hija l-globalizzazzjoni. Ġifieri konna din intajru l-bandiera jisa kienet xi ħaġa tajba, il-globalizzazzjoni. Imma il-periklu enormi li hemm kif rajna anki fil-każ. Li għandek ftit nies ħajkontrollaw lek il-globalizzazzjoni tad-dinja kollha. Eżatt. U ma nafx x'edin nisantalla dik tal-PayPal. Iva, għax dika hija parti minn dak li konna qegħdin insemmu fuq il-medja. Il-medja, eżatt. Issa PayPal hija parti hija istituzzjoni finanzjarja. Imma parti mis-social media għax inti tikkontrolla social media tixtri. X'iddeċidew jagħmlu? U din issa di. New policy id-datata issa Ottubru ta' dis-sena. Let's company, ġifieri itself, let's new PayPal, pull, ġifieri tiġbed $2,500 from users' accounts if they promote misinformation. Di mhux ċajta, Żgur li mhux ċajta. Mela immaġina li inti Mario jew jiena. All right? Di mhux ċajta. Qegħdin nagħmlu programm bħal da. Jiġi xi ħelu.
U jgħidlek le, għax intkom you're promoting misinformation. Ja, Mela tal-ek jaqbad, 400. jekk inti semmejt 1000 ħaġa, jaqbad fuq ħaġa fej jipprova jikkontesta li inti ma konx korrett, 100%. Jgħidlek misinformation, jew inkella gidba faħxija. U danna le, jaqbad jiġbidlek il-flus. U inti kellek il-flus, per eżempju, parked fil-PayPal tiegħek, jew in-nies jħallsuk tramite PayPal u għandek il-flus hemm, jiġbidlek il-flus. Għanna kieda sarat għanna ġifiri. Mux hekk. Imma dija parti mill-censorship globali. Bħal meta il-social media dawk il-gbarat l-oħra jippuljaw minn flok joħdu lek il-flus, joħdu lek xi klip. Xinna il-program ħana il-PayPal. Zgu, ħanalqu mill-ewwel. Xinna il-PayPal, issa stess nagħlqu da. Jew żomm 10 euro. Għalli. Mux ħajbidli minn fuq il-bita jiġbidli, mux ħajbidli 500, zgur ma ħallix daqsek, imma jieġi fi jiġbidli. Ekku jiġbidli nħassu. Incredibli. Xi jiġbed? Imma di ġifi ħatkun. Issa, mela, laqdin. Di ħatkun bed, ma ġifi. Xujja assurda. Għedin nitkelmu fuq gwerra. Daħarbit li, ġifi daħan tal-lawa ħbarijiet. Mela. Gwerra, iva, mela. Għazgu, għedina. Dinija gwerra globali. Ekonomika u gwerra globali tal-informazzjoni. Laqdin nitkellmu fuq informazzjoni, Mario, ta' min isemmi jekk ittella id-dokument liħor tal-Pfizer fej daw ġew kundannati minn qorti minn għalija ta' Texas biex jiżvelaw, jippubblikaw eluf ta' dokumenti ta' paġni. Mux din, le. Le, il-Pfizer ħanaraw. Long term. Le. Le, suppost għaw edha ta' ma nafx ma m'intix qed tissiba bħalissa. Jekk insibu imma hemm dakka tad-dokument. Mhux di 2.3 billion. Le, il-dokument illi dawk ġew kundannati, ordinati. Għadda qed ngħidu. Long term serial offenders. Le. Ma minx qed nagħmel minna. Imma tellajta qabel ma insomma ma jkurtax. Dana ordni minn Court order, għamni. Diki, court order, eżatt. Għamni. Għax inti għat li għat tiftakar. Tantaw lajna. Eżatt, Rossi. Judge orders, FDA, aħna għadna FDA, il-Food and Drug Administration tal-Istati Uniti, illi toħroġlok il-licenzi għall-Istati Uniti mhux għall-Ewropa, għall-mediċini, vaċċini, eccetera. U daw ġew ordnati to expedite release of Pfizer data on COVID-19 vaccine paramount public importance. Għax dawn kellhom xeba ruxma ta' dokumenti fuq il-trial stage u anki il-post-trial stage. Iġifri l-ewwel 3 xhur meta kienet jiġi il-post-marketing fil-fatt, il-titlu huwa il-post-marketing trials. U dawn, 50 ġew ordnati illi jippubblikaw 55,000 paġna kull xahar. Dawn x'inhuma? Huma id-dettalji fuq it-trials li għamlu huma stess. Sija qabel ma ħarġu il-liċenzja tal-emergency use. Sija wara illi ħarġu, illi bdew jitħlulhom ir-rapporti. Daw għallaj birek sija il-kumpanija Pfizer, kif ukoll FDA ma rridux jippubblikawhom. Mela l-ewwel naraw kumpanija bħal il-PayPal illi tgħidlek ħan iġbedlek il-flus ta' fuq miżinformazzjoni, imma min qed iżomm l-informazzjoni dik xi tkun qed iżomm informazzjoni. Mela jien qed nipprova niġbed informazzjoni u inti tant m'għandekx trasparenza illi qed iżomma sigreta. U di kellna nirrikorru mhux aħna entitajiet bħalna ġewwa l-Istati Uniti kellhom jirrikorru għal qorti biex jieħdu ordni. Ħalli il-regulating agency stess ma rriditx toħroġhom.
Issa nerġgħu naqgħu allura Mario fuq il-revolving doors. Il-ħbib tal-ħbib, mela. Kif semma il-imħallef emeritus Giovanni Bonello. Nistan tal-laħħa. Fit-Times, Malta bizbis, sawaw numru fenomenali. Tomazuni, Malta has more Freemasons per capita than anywhere else, jgħidlek, mux anywhere in the Mediterranean. U għandi ħafna rispett għall-imħallef emeritus Giovanni Bonello, sija bħala ġurista, għax kien fost l-aqwa avukati u l-aqwa ġuristi illi kenna, imma anki meta jiġi biex jagħmel riċerki storiċi jaf x'inhu jagħmel, ġifieri dana is-sources jiflihom sew. Ġifieri kif konna semmejna fl-ewwel programm hemm problemi illi d-dinja kollha hija mimlija jew bil-korruzzjoni jew bil-mażunerija. U bil-taħbib. Jekk. Għax dik il-mażunerija bil-taħbib. L-FDA, għaliex l-FDA ridet 75 sena biex tippubblika l-effetti fuq il-COVID vaccine. 75 sena. Mela għaw xaħat li ħajimpurtaħ 75 sena millu l-effetti fuq il-vaċċini li ħarġu fit-2021 u 2022. Mela daw jridu jidaħħu n-nies jew, kella tkun il-qorti biex tawridhom biex tibi jippubblikawhom. Imbagħad jiġu jgħidu miżinformazzjoni, għax il-ħelwa Mario u di forsi suġġett għal programm ieħor illi minnaħa waħda hemm ħafna pajjiżi li din isiru surveillance states. Jagħmlu ħafna surveljanza fuq in-nies, le? L-emails tijak, il-mobiles, l-SMSs, fuq il-Twitter page, jafu kollox, għallajbirek, kollox, għax dawn issa social media saru. L-arm eżekuttiv ieħor ta' spying għall-spying agency. Tantu hekk li anki aġenzija ta' sigurtà li kellhom kienu qegħdin jitħallsu biex jagħtu is-security tal-ambaxxata tal-Ekwador ġewwa Londra li kienet iżżomm il-ġurnalista x'ismu għaw. Assange. Assange, Julian Assange. Issa skoprow illi l-istess kumpanija ta' sigurità kienet daħlet ħafna spying equipment li kienet qed tagħmel sorveljanza fuq Julian Assange u fuq kulħadd illi ma jaraħ f'kollox. Anki meta kien jidħol fil-kamra l-baxxa. Issa timmaġina. Għadu mal-ħelis. U għaliex abduħ. Għax beda jizvela ħafna informazzjoni. Hemm ġlieda, hemm battalja, gwerra globali tal-informazzjoni, Mario. Iġifieri anki fil-rigward tal-vaċċini, mela jissorveljaw il-kulħadd. Imma mbagħad għall-ajbirek, il-pajjiżi, il-gvernijiet, huma ma jikxfu xejn mbagħad. Mela jridu jikxfu kollox fuqna u jaraw ikunu jafu kollox fuqna. Imma mbagħad huma stess nuqqas papali ta' trasparenza. Għaliex x'in tara il-dokumenti li huma miljuni kbar ta' dokumenti illi jiġu klassifikati, jiġifieri jibqgħu segreti. Miljuni! Mela pajjiż jekk suppost demokratiku u trasparenti, għaliex qed jgħid illi għandu miljuni dokumenti li jibqgħu segreti. Apparti jekk anke blend. Eżatt. Dak li ħorġu ma tiħorġu blend. Fuq informazzjoni għax in-nies jekk in-nies ikunu informati bl-informazzjoni, armati bl-informazzjoni, ħajkunu jistgħu jieħdu ċertu deċiżjonijiet, ikun x'ikun. Jekk ma jkollhomx dik l-informazzjoni iktar tista' tikkontrollhom. Kif tikkontrollhom bil-biża'? Dik oħra, Mario. Beżżaħħom xi marda, beżżaħħom xi gwerra, beżżaħħom dejjem xi ħaġa. Terrorizmu. Għax inti fear is the best policy saret. Minflok
il-gvernijiet jaraw kif iwasslu biex in-nies ikunu iktar ferħanin li huma suppost il-bonus pater familjas tan-nies il-gvern le suppost dal-gvern biex jieħosib in-nies. U minn flok ibeżżawhom. Skemm kienu jagħmlu fil-Medjuevu, ma nqogħdux nsemmu. Però sandonaw. Fil-każ tal-Inkwiżizzjoni l-istess ħaġa inti biex ikollok ħafna kontroll u poter kienu jibbeżżaw, jwerru n-nies bl-Inkwiżizzjoni. U llum iwerruhom xi ħaġa oħra. Min jaf kemm qed naraw lawsuits u min jaf kemm qed naraw rati fejn jitlu l-affarijiet vaċċinijiet u kemm ħajintilfu flus ġifieri. Alla biss jaf. Eventualment. Kemm qalaw u minn dik il-balla qalaw joħorġu mela ħanajdlek storja, Mario. Iżda għandek ħobża, ta' biċċa minna tilek ħawda. Nitkellmu fuq l-istorja legali tal-industrija farmaceutika. Ħanamlu daqsxejn side comment, mhux fuq il-industrija farmaceutika, fuq l-industrija tal-asbestos. Meta fl-aħħar indunaw u realizzaw u kellhom jammettu li l-asbestos kienet qed joqtol in-nies. X'għamlu? Suppost daw il-kumpanija kellhom iħallsu xeba kumpens. U l-kumpens spiċċa ħallsu l-gvern. Għax x'għamlu daw il-kumpaniji? Fallewhom. Jiġifieri daw għalquhom għax għalu li m'għandniex imma żgur illi qabel ma fallewhom. Issa jfinjaw l-assi kemm setgħu. Minn daw il-kumpaniji ħalli jieħdu il-profitti, jieħdu salarji enormi, jieħdu l-bonuses enormi. U mbagħad x'inhu jkunu xebaw. Jerdaw dawk il-kumpaniji, u mbagħad jgħidu issa stat fallimentarju. Ħalli ma xi tiġi biex tfittxhom. Ma ssibir xejn. Ma ssibir xejn. Għalhekk hemm kumpanija. Kollox bit-tattika, kollox bil-flus. Forsi nistgħu nsemmu wkoll Mario dawk l-istudji li sibna ta' Doxi, fosthom Peter Doxi, li huwa ismu Serious Adverse Events of Special Interest Following mRNA COVID-19 Vaccination in Randomized Trials and Analysis. Joseph Freeman et al. Għamin irtifittex. Għaliex qed insemmuh da? Għax da il-konklużjoni tal-istudju hija illi sabu li xi wieħed minn kull 800 ruħ minimum għax kienu daqsxejn konservattivi. Intmiss xi effetti serji tal-vaċċini. Ġifieri jew miet jew marat. Issa kien hemm studju reċenti fejn 8% daħlu għax ħaġa rapportaw li kellhom problemi daħlu l-isptar. L-istudju 8%. Għax tallaw Dr. Soler u kien anke fuq il-gwida. Għalhekk ġifieri. Ġifieri mhux ħadħol fih għax ovvjament mill-lat mediku, però ma nix għannitsu aħna kemm nikkwotawhom li ngħidu ara kemm hemm nies. Żgur, dan ma konniex nafuhom qabel. Dan li saru studji kif suppost kienu joħorġu suppost dejjem qabel ma tiġi ma jiġi approved kif suppost. Dan għadu mhuwiex approved. Conditional use, ta' flus emerġenza. Ġifieri dini għalfejn aħna rridu naraw noħduh bil-fors meta laqqas biss u approved kif suppost. U għamluna dawn il-measures restritti ħafna għalfejn għamluhomna, għalfejn jiena nistaqsi għalfejn x'inhu ġara. U tkun sospettu, għax ma kollok sospett fuq dik, ma nafx jien. Nifhimni, min imur jistat, Mario, jitella xi ħuta u tibda tinten. Da jaf li hemm xi ħaġa ħażina. Mhux ħajmur jitma' l-familja. Dila jekk ħafna nies naħseb. Dak qed tara xi biċċa perżuta. Xi esperjenza. U jitaw xi ħaġa ħażina jekk tinten. Jiġifieri malli tibda tara fil-kummerċ ikun xi jkun. Kemm xi ħaġa tinten. Dak huwa l-alarm, u da jisek għandek l-alarm illi daqlek l-alarm, l-alarm ħat itfih. U aħna x-alarm. Tara television u titfih l-alarm biex ma jidħolx idejqek. Jekk inti jixallek l-alarm, jiġifieri dan l-alarm tela għal xi raġuni, le?
U għax aħna l-alarm rajnieh, ma ħallunux nitkellmu, ovvjament għax jaqbillhom ma nitkellmux kif qed tgħid inti, il-medja kollha tista' tgħid nista' ngħidha li kważi kollha sponsorjata, mela jaqbillhom illi huma jibqgħu għaddej ħalli forsi jtu 4 miljuni. Il-medja saret compromise. Di ċara u tonda. U issa jiena ma nafx Malta kif inhi għaddejja u ma nafx Malta jekk ħadu xi flus twieħed irridu nistaqsu. Issa naraw kif naraw nistgħux nistaqsu. Laqdin ngħidu illi il-medja d-dinja kollha ħadu ħafna miljuni. Naraw Malta ħadniex. Hija mistoqsija leġittima. Żgur. Ix-xandir Malta naħseb nibdew. Hija għandha tiddikjara kull kumpanija. Sewa. Għad xirċeviċ xi flus minn dawn il-foundations jew ta' Bill Gates jew ta' xi sorsi. Għaliex il-medja qegħdem biex tinforma le. Jiġifieri jekk qegħdin nitkellmu li kull tip ta' mediċina jew intervent mediku bħalma hu vaċċin għax mhijiex mediċina imma huwa intervent mediku. Inti jrid ikollok dak li jissejja informed consent ta' dak li jkun. Ma tistax tbellalu xi ħaġa mingħajr ma tteħħ l-informazzjoni kif semmejna dawk il-55,000 paġna kull xahar suppost joħorġu għadna qegħdin nistennew illi joħroġ kollox. Kemm jista' jagħti il-każ illi n-nies huma informed. Għax meta kienu daħlu biex jittaqbu, ħadd ma kienet jgħidilhom isma' x'għad ralhom l-effetti li kienu jafu l-kumpaniji, li kienu diġà jafu ċerti effetti. Iktar u iktar issa, wara sena u nofs, ħafna nies laqqas kienu jafu li għadu taħt l-użu tal-emerġenza, ġifieri żgur ma jafux. Jien nixtieq nagħmel imlebleb biex immor noħorġu barra u nagħmlu vox pop u naraw kemm nies jafu li din kien taħt użu tal-emerġenza. Hemm kunċett ieħor fil-liġi Mario li jissejjaħ vitiated consent. Il-consent vizzjuż, x'inhu da? Isek immaġina illi qed tavviċina l xi ħadd xi mara biex iżżewġek u jgħidlek iva, mela qiegħed tagħtik il-kunsent biex jiżżewġ. Imbagħad inti ma tgħidilix illi inti diġà miżżewweġ. Imbagħad tilduna wara. U tgħid isma' jiena ma tajtekx kunsent validu. Għax inti ma tajtniex l-informazzjoni, għal dak il-kunsent li tajt huwa vizzjat. Bid-differenza li minn żwieġ toħroġ u l-vaċċin ma toħroġ. L-argumentu illi il-konsent irid ikun ibbażat fuq l-informazzjoni u mingħajr pressjoni. Ekku. Mhux tgħidlhom in-nies ma tistax issifer, ma tistax tidħol ġo register. Tistax taħdem. Skur. Jew ma tistax taħdem. Skur. Jiena. Għax dakha mhux informed kont, dakha mhux free għax il-liġi tgħidlek free and informed. Dak mhux free jekk inti ħadd tgħidli jiena qed naċċetta għaliex ma rridx nibqa' d-dar taħt kwarantina jew ma rridx ma nkunx nista' immur nirċievi l-lawrea l-università jekk jiena wara 5 snin, 4 snin nistudja u nistinka issa laqqas nista' da isek tifel ta' 5 snin tajlu minix ħana millek il-birthday. U laqqas konna taħt emerġenza. Graduates, x'inhija il-ġurnata l-iktar tista' tgħid feliċi tal-istudent. Kien hemm min kellu jmur joħodha propju għax ħabba graduation. U żgur mhux free consent. Ma kellna l-ebda free consent, żgur li ma kienx. Żgur li ma kienx. Ma nafx nistgħu ntallaw iktar. Naħseb dawk huma. Ħalli ma ħdux fit-tul, ma ninsewx li l-ġimgħa għandna programm ieħor. Unkomplu fuq dak li qed nara l-ġimgħa dal-programm kellna narġgħu nagħmluh għal fatt illi tħassrilna minn fuq Facebook, però naħseb ġi iktar. Censorship. Ħadna l-okkażjoni li nagħmlu iktar riċerka u llum tal-lum. Tal-lum ħafna. Għamilna daħħalna iktar elementi. Sa dan nagħmlu fuq YouTube. Daħħalna l-ewwel. Issa Għalli għax bis probabbli tajru għanna kemm minn fuq YouTube u kemm minn hawn, ma perkaż nitfgħu biċċut ukoll. Ġifieri għax issa drajni għas-sistema taċ-ċensura. Censorship ta' palju. Ġifieri wasalna fl-assurdità illi il-medja li kienet ħielsa
qed tiġi mħallsa biex iddoq ampina waħda. Ekku. U mbagħad min jipprova idoq xi ampina oħra, jipprova jalqulu ħalqu. Ġifieri din hija Interessanti din, din interessanti immens. Din interessanti immens naraw jekk kien hawn x'midja Maltija li ħadeġ xi fondi minn dawn minn dal-famuż fond li kien għamel Bill Gates. Jiena naħseb għandhom obbligazzjoni għall-inqas morali illi jiddikjaraw. Ix-xandir il-privat forsi ma jistax jgħidlek għalli kemm obbligu morali ma x-xandir. Obbligu morali żgur. Obbligu morali. Obbligu morali. Kif ta' min qed jistaqsi. Flus minn ċaħat li qal l-iktar investiment tajjeb li qatt tagħmel. Jiġi għajdlek 200 kemm għamel 200 biljun. 200 biljun ta' 200 biljun Bill Gates. U mbagħad imur jagħti l-flus lill-medja. U mbagħad il-medja il-medja importanti del-medja lokali. Trid tal-interess ta' min qed imur jittaqqa'. U ta' minn ngħidu lill-medja lokali trid talla ħafna għax daka għamel bribery law li jħor nxtara minn hemm u ministru imma huma għaddisejn issa ta' min insaqsu għall-medja naraw jekk ħadux xi flus minn dawn il-fondi ma nafux, ovvjament nistaqlek ħan nistaqsu mela x'nagħmlu il-programm. Nagħmlu da xejn background ta' dan l-industrija farmaceutika naħseb in-nies għandhom ftit iktar idea ta' dawn il-kumpaniji u ta' min Għajjib t-naħna mistoqsijiet, ġifieri. Joqgħod attent dak li jkun qabel ma jmur jiġri jieħu l-prodotti tagħhom. Mhux qed ngħidlek li tibbenjhom. Le, ma tistax tibbenja kollox, eżatt. Oqgħod attent dak li tkun qed tixtieq. Eżatt. Għandek tistaqsi, għandek il-foljet. Min imur jixtieq karozza, ma jmurx għand xi skarpan ta' parsiet jagħmel karozzi, jrid imur għand xi ħadd li għandu daqsxejn reputazzjoni tajba. Mhux l-istess ħaġa tqabbad mastru daxxa. Jekk tara il-ġirien li jgħidu sma tqabbad xilda, ma taf x'għamilli dan u ċeda kollox, ħadd mur tqabbad lilu le, ħadd mur tqabbad il xatt jagħmel reputazzjoni tajba le. Allura jekk ħadd ittaqqa mhux iktar u iktar, x'għajmu mbagħad ittaqqa bit-tfal ukoll tarġa'. Issa għandna programm ieħor il-ġimgħa, nkomplu fuq il-ġeopolitika, marawna, tajjeb, ma rajtu kull darba jkun interessanti. Il-programm, jina nitallem, ġifieri, nittalem. Nitallem kull-jum. Għax, danti kuna maffariet laqas kun taf bijom, illi ħarġu ħafna punti u s-sana li għod ninvestigawhom, anka forsi nitallem ġodda minnhom fuq il-gazzetta, u nimxu minn hemm, din tal-font ma kellix idea. Din tal-Marvel, għastemmina, jek ma taraħħiex, ġifieri. Ġili għajdhom, lok, ma tajt xil-mudom qed jgħida, xi komplottista ieħor, u mbagħad bida drom miktubin fuq il-gazzetta, ma ta' spieċi tibda it-talla softajnek il-fuq, ma' spieċi. Anyway, mela, nselmulkom u nintaqgħu magħkom il-ġimgħa fi xħin fis-6 u xejn nagħmlu. Fis-6 biex nkomplu l-istess ħin. Il-ġimgħa li ġej fis-6 ta' flaxija. Nselmulkom.